usizwise lawo mandla abafundi Jesus my Father abafundi bathenjiswa sinifuze lelo mandla sinifuze lelo mandla elakana nabusizo ofundi manje yesenzo zabapostoli chapter 1 lithi iBhayibheli banikezwa isethembiso bathiwa bangahambi egameni likaJesu abalinda ukugcwaliswa ngamoya lithi iBhayibheli babesePentecost egameni likaJesu besekamelweni eliphezulu egameni likaJesu lithi iBhayibheli bathi babethandaza wehla moya ongcwele baqala ukukhuluma ngelimi egameni likaJesu bangazwani ukuthi bathini bangazizwa nabo ukuthi bathi lalelani bathandeka unamandla ekuhlaleni noThixo unamandla ekumbambazeni uThixo ukujula haleluya into yenza abantu babe njengamamvemvelwane asekukholweni umbona manje sowubambeke lapha umbona manje sowubambeke lapha bahamba lapho kuleyo level awehleki egameni likaJesu bacabanga ukuthi sengithambe bacabanga ukuthi umnandi benkonzo usekutheleni worship team yenzani bacabanga ukuthi umnandi benkonzo usekutheleni ubrother zikalala ku-instrument wenzani egameni likaJesu bathi beyibhura inkonzo egameni ngoba bajulile egameni likaJesu haleluya 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 uthi nomhlabelela Nkosi usizwise haleluya haleluya amen haleluya eJerusalem bona ugcwele akafiki haleluya haleluya bahlala ukhona ukuthi uhlale sozokuthi angahambi bathi ngobulalela uThixo ukuthi uthathe imithobelina egameni likaJesu haleluya lethi bathi makehla moya ongcwele kwanezinga abafika tshela umakhelwane nothi makhe uyajula nomkhonzi Nkosi awuzile ngoba sekune program makhe enkonzweni kuthi sisenkonzweni yokusila awuzile ngoba sowufuna ukuthola into ethize awuzile ngoba sowuzomzalwa ngathi ngicela ukukhuleka but uyaqila ekhonzeni uNkulunkulu Jesus ngicela khulume izwi ngokuhlanganisimile matshela kubandla kokuthi le ekhaya ngangizwa